twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV aho muherereye hirya no hino hose. Inyuma ya kamera murumva Hakizimana Jean Pierre, aho imbere ya kamera ndi kumwe na mugenzi wanjye. Yego, nanjye ndabasuhuje, nizera ko mumeze neza, nubwo ndi kubona hanze hari ka klima katameze neza, ariko mbona kundi nyine turi ubigenze. Ego, kirere nacyo hari igihe kivumbura. Uyu munsi ndabona ko avuyemo wamaze kwigisha abana bahaye ubumenyi. Ni nk'ibisanzwe, mba navuye kwigisha nk'ibisanzwe, noneho niyo hari ibintu byasohotse tuba tugomba kubikoraho commentaire kugira ngo tubisangize n'abandi babiyinteresa muri ibyo bya politike cyangwa geopolitike. Abarimu muri abantu bakomeye, yewe abarimu n'abaganga murakomeye cyane. Ibyo tubona kenshi tubona nk'ibyo tugeraho, abarimu babigizemo uruhare, yewe kugira ubuzima bumere neza. Abaganga urumva muri abantu bakomeye cyane. Keka wenda hajemo abantu batabyumva neza, ariko burya abarimu n'abantu bagakwiye guhabwa agaciro. Ubundi buri abantu bazi ko abarimu n'abaganga burya bundi ntabwo ari abakozi ba leta. Umuntu kutabyumva neza. Ubundi ni abakozi b'ikintu kirenze leta cyitwa igihugu. Ni abakozi b'igihugu, ntabwo ari abakozi ba leta, kubera ko urabizi nka hano muri Afrika nyine abantu baba bashaka ku butegetsi. Buriya umuntu ahiritse ubutegetsi ashaka guhindura pariroma, agahindura system executive yose iraho, ariko ntabwo bavuga ngo abarimu nabo ndabahindura. Yego, ntabwo bavuga ngo n'abaganga ndabahindura. Urumva bo ni abakozi b'iki barenze ikintu ahiritse cyitwa leta, bo bari barenze icyo kintu. Rero icyo kintu cyitwa igihugu. Ariko abanyafrika bo batabasha gutandukanya leta n'igihugu, ntabwo bari bashe kubyumva. Urabizi izo kese hari abantu bagiye bazifite, abakaba bazi ko leta ari cyo gihugu. Kenshi usanga n'umuperezida uraho ngaho nawe avuga ko ari igihugu. Afrika ifite ibibazo byinshi cyane gutyo. Rero abarimu n'abaganga barenze kuba abakozi ba leta, ni abakozi b'igihugu. Yego. Urakoze cyane kubasha kudusobanurira. Abantu benshi hari ukuntu babyitiranya. Reka rero twikomereze muri geopolitike, aho turareba ibiri kuvugwa muri DRC. Yewe tukaza no kunyura ku ngendo za Blinken, tukarebaho uko bimeze. Noneho nyuma ukaza no kutubwira kuri le contre offensive uko bimeze niba ari ibyasohotse. Nta kibazo rwose. Rero reka dukomeze n'ubundi kubyerekeye Congo, cyane cyane wowe ukunda kuvuga ko DRC ari motherboard ya geopolitike. Hano muri ni ihame rwose Congo irarenze. Congo iteye ubwoba, abantu burya bave mu bintu by'urushisho n'iki byose, Congo isigaye iteye ubwoba. Yego. Rero nta gihugu cyagira geopolitike kitenteresa kuri Congo. Mbese irimo hagati aho. Ni motherboard ya geopolitike hano twita Sub-Sahara. Congo ni motherboard. Rero kuwe nimba ubyutse ukabona perezida wa Congo agiye kurahira abantu bakuzura hariya, ibyo bintu ntago bari Yesu wabateretse aho hantu. Ni rapport de force. Abantu rero iyo bavuga ngo Congo ngo yarapfuye, ikintu gitumiza delegation ingana kuriya, ubundi uramutse uzi ubwenge we wahita uvuga atari ku umuntu umbwira ngo Congo yarapfuye, mwese bari abantu babaje kureba umupfu. Babaje ku kiriyo. Abantu babaje ku kiriyo. Nibo bazi rapport de force iraho hantu. So rero nanjye impamvu ubona amageopolitike menshi nibanda kuri Congo nuko mba muri espace geopolitike, kandi Congo ni motherboard. Idahari sinshobora gufunctiona. Ego. Birumvikana. Reka rero twihute nkwibarizeho ibibazo bike. Secretary Blinken yavuganye na Tshisekedi ejo hashize kuri telefone. Nkuko byatangajwe na Departement y'Amerika y'Ububanyi n'Amahanga, bavuga ko Blinken yatangiye ashima Perezida Tshisekedi kuba yarongeye gutorwa, ndetse anamusaba gukurikiza amahame ya demokrasi muri Congo, ngo DRC, ku buryo bizakomeza no mu gihe kizaza. Ndetse ngo banaganire ku kibazo cyo muri Eastern DRC. Kuri ibyo
bya demokarasi ubundi ubonaweho muri Kongo hari demokarasi hari mbo ubundi biterwa na norm ugenderaho utestinga icyo twita demokarasi kuko hari abantu bazakuvuga ko ntayigira bitewe n'ibyo arebeyeho ariko ngiye Kongo mu bihugu muri Afrika bifite demokarasi kuri norm ngenderaho burya ngiye mbanza kureba nimba aho hantu mu president uzi ku definisi itegeko nshinga yego mu president uzi kuri definisa ntabwo ashaka kurihindura kuko constitution nuvuga ngo abantu bakoze amategeko ngenderwaho abantu batazajya bahindagura noneho iyo uzi definisiyo y'itegeko nshinga burya ntabwo ushaka gutinyuka ngo uvuge ngo barihindure yego kuko uzari ibihugu bidendura itegeko nshinga ni ibihugu elite bivuze ngo kudahindura itegeko nshinga ni namwe mu mahame agize igihugu gifite abaproteste bari elite ariko ibihugu bihoramo akavuyo usanga banahindagura itegeko nshinga donc biri matched noneho muri Kongo nta muperezida ushaka guhindura itegeko nshinga yego sinzi imba babonye rapport de force y'abaturage bamenye kuri Kabira ko twabonye agenda kari Kabira yashakaga manda nawe nk'iza Museveni zihoraho abaturage bamubwira ati burya igihugu ntabwo ari icyawe ngomba kuva mu nzira hakaza abandi ba president bakaza innovation kangira murazibona zaraje yego noneho testing icyo twita espace politique aho hantu ese aho hantu mushaka gushinga ishyaka muraryemera muri Kongo nta muntu banze ko ashinga ishyaka urebe abakandida president baba ari hari abagera muri 30 iyo ni espace politique urebe president wa Kongo akavuga ati burya ngiye kunenga biremewe no kuntuka biremewe ni demokarasi ubwisanzure neze Katumbi akaba kiriho bite oya binabwira Kiseke wakeka ko Katumbi yararaho byaba bigoye ngiye nawe nakubwiye ntuzafata ibintu Katumbi avuga ushake n'umuntu uri Kampala bivuge urebe ko wamara iminota birakiriho urumva yego noneho donc turebe no kugabana imyanya uziko Kongo aricyo gihugu nabonye gihamagara amatiripi kavuga ati dukore inama yo tugabana ubutegetsi kuko buryo ibinyavuga ngo amatiripi ngo ntabaho ntago ndibi ntago ribyo amatiripi abaho ahubwo iyaganiriye n'ibibazo bikemuka yego nawe uyivuze ngo ntabaho ahubwo ujya mu nguni ukayakoresha abandi ukabaragira ngo ntayabaho kandi wari bikoresha gusa aho bibi ikibazo so kubwangero Kisekedi ibyo ngibyo Blinken yamubwira ngo ntabwo ari nabyo baganiriye no kwenda ari ibintu amubwira muri diplomasi Blinken arimo arasaba imbabazi Kisekedi tubabarire ntuzure intambara y'akarere n'ibyo bya demokarasi no kuyobya ntabwo ari byo baganiriye ubwo uhise unyihutisha urakeka ko kuri case y'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo Blinken urakeka ko yaba yarabwiye iki Kisekedi kuri kiriya kibazo cya Kongo se oya ndagira uweriba ejo ndi muri Loni ibyo bavuze Blinken nta kintu donc muri Loni ibintu ivuga ni reflexion ya Blinken reflexion ya Biden yego nimba Loni ibwiye Kisekedi ati none ufite permission yo guhanagura iyo mitwe yose urebaho ikindi kandi nabano bantu babazamutse ba Sadek burya Amerika yamenyemo fund bivuze ngo ubundi Amerika ya mitwe yose yisize ku isoko avuga ati muyihanagure Blinken rero ntago yaza yo pose ibyo bintu yavuze ko undi ibivuga bamubajije yego ni kwisiri no kuvuga ngo no kuyihanagura ubundi yo gahunda igezweho frappe za nyaza pani ibyo kuvuga ngo urababarira noneho iyo izo ko kumwemerera uzajya ubyumva abantu muri Sadek babivuga ati twebwe burya nta dutandukanye na yase twe tuzatuza duhanagure bo niyo gahunda bigezweho donc ibya propaganda Kisekedi yarabitsinze ibintu bya diplomasi yarabitsinze ntawe utazi uko ikibazo kineze ubu tugiye kuri front line noneho cyane ngo byagahenge ngo n'ibiki byose byarangiye
nuko nguko bimeze. Reka tukomeze tureba. Perezida Tshisekedi yakiriye presidential couple y'abarundi. Twabonye baragiranye ibihe byiza cyane ndetse banahana impano zirimo ibishushanyo. Presidential what? Couple. Evariste na madame. Yego. Tubona bahana impano zigiye zitandukanye yewe zirimo n'ibyo bishushanyo twavugaga, mbega ubona ari famille zagiranye urugwiro n'umubano. Ese umubano wa Tshisekedi na Evariste kuki bakomeje kwereka abantu cyane? Ubundi ahantu hose hari tension z'intambara, abantu bari gushondana bari kugira bate, wowe ukoza akantu kabona kabaza umuntu, ntabwo karambi kasuraga umukaga gakora byinshi cyane. Nivuga ngo nimba Evariste yahuye na Tshisekedi abagande bababara, nimba hari tension zo gushondana bo barabikora kenshi kugira ngo hore ubabara. Buriya Tshisekedi na Evariste bashobora gukora ibirori buri cyumweru, bagakora ibirori kuko iyo bikoze abagande barababara bakarira kuri Twitter bakagira bati baravuga ati tukore n'ibindi byinshi bababara. Niyo mpamvu bo bazajya bahora mu birori, kandi noneho umuntu uhora mu birori nuko abazi ko ibyo bintu biba ariyo wakunguka, ibyo bari guprovoka. Uwahomba we burya ntabwo ashobora guserebura, birumvikana ariko nta kuri abagiye kuba intambara ubona ko uzabigwa muri ubushaka nurangiza ngo serebura, ahubwo ubona abantu bazayitsinda kuko bafite remoye bo bahora mu birori. Yego. Noneho tuzi ko Uburundi bujya butanga umusanzu muri EAC. Ese urabona na DRC izajya ibikora muri EAC se? Abundi Evariste yabatanga umusanzu muri EAC gukora iki? Nkaho yaguzemo ifumbire y'abanyagihugu ngo ahereze n'abaturage utuntu bakeneye n'iki byose urajya kuyatanga muri EAC ngo bigende. EAC sibaho, hariho abadepite, hariho none se EAC nimba ifite abadepite ngo bitwa EAR. Yego. Tekereza abantu batarakora inama na rimwe biga ku bibazo by'akarere bijyanye by'umutekano. Nuko abantu badashobora guhamagaza mu president n'umwe bambwiye bati ubundi waretse ibyo bintu mwaretse intambara. Bikashwi abantu umva ngo ibigo bifunze umupaka ntabwo bashobora kubahamagara babwire batari ku bintu murimo ni ibiki mwana byuje no rumeza yes nimba ibaho ko Icyacu yari kuri ni icyuka, nta accountability nimwe ishobora kubaza umuntu. None se Evariste ibyo bintu by'icyuka biruha amafaranga yaguzemo ifumbire y'abaturage. Tshisekedi wese ari bwayatanga yekize. Tshisekedi yaje muri EAC kugira ngo covering abagomba gukora balkanization niba function. Icyo yarabirangije neza ubundi aratanga yindi fund yo gukora. EAC no vangu kwitanga imisanzu igenda igira ubushobozi nibwo ubyuka Betton kumva ngo yaguteye. Kwako wayihaye ifumbire wayihaye ubushobozi kandi ishinzwe kugutesha umutwe. Neza ugumva atari uzaba witeye. Ubwo bivuze ko ibyo bihugu nta misanzu muri make bigomba gutanga. Byikise yo gukora iki ntawe bazatanga. Ubwo se cyakose nkunze yabwa yabuze. Yabaga yafite. Ntabwo igihugu cyabura amafaranga yo gutanga mu bintu by'icyuka ngo byayasiye bayafite. Ariko rakavuga ati nyinyishyiramo ubushobozi nibwo bazakoresha bantera. Ese ubwo ukorega EAC ishinzwe kubarikaniza ishinzwe no gukura OSNDT. Ubundi muzi kwishinzwe icyo kindi. Ngiye numvaga ari ukwihuza nyine hakaza iterambere ni. Terambere. Neze bagafunga imipaka gute? Mbwira ko wabakoze structure y'iterambere. Yego. Ari byo ko kugamije hari uzafunga imipaka. Ndumva mukayifunga hagati yayo. Byicyo ni ikibazo ntago bibe kuri. Nuvuga ngo bira nibyo bereka abana ba primaire kuya babyige ngo yasenga ibihugu 8 ngo ntabwo bira abana biga muri primaire na secondaire ariko nta nuzabibona. Ese ubwo ibihugu nk'u Burundi na Kongo si byagira ubwoba ko byahita byirukanwa muri EAC? Evariste kumwe ngo uramwirukana muri EAC se waratinza ahubwo ushaka abantu bisiba. Bamubyo wagenda hano ari Burundi ukahasiba. Evariste arashaka kubaka diplomasi muri SADC no muri ECAS ariko ku muntu utari muri EAC. Kuko urabizi bino bintu bigiye bifitanye za intersection. Usanga muri ECAS no muri EAC.
uwo muntu uri muri kazi utari muri EAC Evariste ashaka kumweteresa n'umuntu uri muri SADC utari muri EAC nawe amwiyetereseho yego ariko n'undi SADC na EAC burya nta bamambure basangiye aba barimo bari muri byundi nta bamambure banasangiye Evariste ari muri EAC ariko nta urimo Kisekedi ari muri EAC ariko nta urimo Tanzania bambwira ngo iri muri EAC tubona yakitinga cyane muri SADC none kibazo EAC ntayibaho igomeje kutubana icyuka reka twikomereze biravugwa ko Perezida Evariste yaba yashize abasirikare benshi mu ishyamba rya Kibira riri hafi n'umupaka w'igihugu gituranye ese iyo deployment yaba ihatse iki ubundi rega by default Prime Niyonga afite ububasha bwo gushyira ingabo aho abonye hose ku butaka bw'u Burundi nta muntu abajije hari hose yasetinga ka militaire ikirumba si ikibazo noneho afite n'ububasha urugendo rebe tetwari ya Nord Kivu yose na Sud Kivu ashaka naho yahashyira amaka militaire ashaka ariko nuko ko Nord Kivu na Sud Kivu wenda bitari ku butaka bw'u Burundi icyo gihe uzihashyira hari rapport de force wakoze kuri Amerika yego kuko burya no ko Amerika hari ibintu iri kugenderwamo mu mazi ubundi nta muntu afite ububasha mbere ko Putin azura bino bintu kuno kwiguma nta munyafrika ufite ububasha bwo gushyira ingabo mu kindi gihugu adafite uruhushya rwa Biden ko Biden icyo gihe yarakomeye muri center ibintu byose biyobora nta mirimbanyi zihari niwatangaga uruhushya ariko noneho Kisekedi nimba rapport de force yo gukora kuri Biden yego ashaka no kumupropose ati emera ko Evariste azana ingabo kuko hari ibintu byinshi rwose Biden arimo aragenda agwa mu mazi kuri Kisekedi none Evariste nawe umurebe Amerika irashaka kumukonsolida ukuntu yego na nuko konsolida ashaka kugupropose ati nyemeranje muri Kongo kuryo ninjya yuye nidasakuza itagira gute donc le rapport de force runaka wakoze rero Prime Niyonga yazihashyira rwose hari nyinshi cyane yego kuri izo rapport de force none rero iyo bigize ikibazo ahubwo ngenda nkavuga nti ufite ubuhe bwo kuba yashyize ingabo muri ufite ubuhe bwo icyo gihe nuko hari tension y'akarere wenda noneho nza gusanga bise bijyana na ya ntambara igomba kuvuka hano mu karere none nimba bijyanye n'iyo ntambara Evariste akaba yazanye abasirikare niyo mpamvu naguye ngo Evariste arimo arankorera akazi ibintu byihutisha intambara y'akarere we arimo arabikiramo imbaraga kubera ko nuzegeza ku mupaka w'igihugu runaka nacyo kirabazana babe barebana gutya noneho nimujya muri diplomasi Evariste akavuga ibintu bibamenasa akavuga iki byose hari igihe za kamite zakora collision kakabaho ko baba chonda mbega ati bakubitana niba kubitana Kisekedi ahita byiyohamo usanga none hagurukije ibintu biteye ubwo tayari intambara irashumitse Evariste wabasika naza nibesha ahubwo kami nuvuga ngo uri ahantu hose adakora kuri Tanzania ubundi ahandi hose nakira amakamilitaire kubera iki noneho ajya muri diplomasi akora diplomasi dia avuga ibintu yaxelere kugeza ubwizo kamite zakora collision katavuka intambara ese abikoze bakamwihorera nabo ntibahashyiriye iyo rapport de force nk'iyo yahashyize ubwo amadiskuru twumva yaba ari icyuka yaba yaguye mu mazi okay reka tukomeze Secretary General wa SADC Alias Mogos yavuze ko MONUSCO izakorana na SADC kandi ko n'umunsi MONUSCO yagiye UN izashyiraho izindi mekanizme ubundi buryo bwo gukorana na SADC mu gukemura ibibazo by'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo ese US ntiyaba yarabaye umugambanyi igambaniriye imitwe yarayijugunye ku gasozi kuko imitwe igomba gufunctiona uko
leta ya Kongo nta president igira. Yego. Undi nibwo imitwe igomba gufunctiona. Umunsi hazazo ku muntu. Ubundi ukimara kuvuga ngo amabuye ya Kongo na ya Kongo, burya ibintu bitabitangira kugwa mu mazi. Kuko ari abayakeneye. Uri kumva? Kisekedi akivuga ko amabuye ya Kongo ari ya Kongo. Bivuze ngo akimitwe karashobotse. Ubwo atangiye mekanizme zo kuntu avana mu nzira ibyo bintu. Noneho bitewe nuko muri centre géopolitique ariyo yahaga rapport de force yo mitwe. Yego. Hamaze kugiramo abandi bantu nabo bafite mood y'ubuhirimbanye. Avuga bati Amerika ntabwo uzaguma kuyobora isi wenyine. Yego. Turajyana hose warambikaga imitwe wagiraga gute twakuremo za reform. Ubwo urumva haje power ebyiri. Hari ideology ya president uriho na rapport de force ziri guturuka muri center. Yego. Nibihurira kuri iyo mitwe. Amerika ikaza kwisanga igomba kujya mu biganiro. Ubwo yahita ivuga ati muyihanagure. Nibyo biri kuba rero. Ubwo yarayitanze rwose imitwe ya Amerika yarayitanze. Ese abantu wenda bashobora kuvuga ati se yaba yarayitanze iyo mitwe ikagomeza kurwana. Yarayitanze se yahita yigendera. Kwitanga no vuga ngo ntago dukora diplomasi yirengera. Noneho yayiguhaye rero avuga tuyirase. Wowe kwa ko terari yawe hari n'abaturage b'abanyagihugu. Ukora mekanizme zo kuntu cagura iyo mitwe gusa. Yego. Kwa donc mu gihe uri muri zo mekanizme ntabwo urajya umva UN ivuga ngo uri murakora ibyaha. Biden avuga ngo iki byose kuko ngo mwabyumvikanye. Urajya kuri tere ucagura abasivile n'abafite imitwe n'iki byose batandukanye ubundi hanagura inyuma. None hari imitwe yiri mirore irahita ikora mekanizme ikajya mu baturage. Yego. Ikahestara imbundi imbere y'amashuri ikahestara ibiki byose. Kavuga ati n'uturaso turasane nabo. Urumva rero habwo harabanzaho mekanizme yo gutandukanya abasivile n'imitwe. Nicyo kiri kubagwa bayihanagura kwayo yonyine. Noneho hari imitwe idafite revendication. Burya yo ihitirambika intwaro hasi kare. Kwibibizi ko byakomeye. Ihitirambika intwaro hasi none ukayishyira mu zindi mekanizme z'ubuzima usanga. Nayo imitwe ifite revendication. Iyo ikibazo cyayo kugikemura ni ukwirasa. Ukwirasa bikarangira. Kuko izo revendication so bazihabwa n'ibihugu. None se iyo urashe n'ubundi ukagenda ushobora kugaruka nimba hari ibihugu nyine bizihara revendication ubwo si wagaruka wenda nkuko twabibonye 2013 byagiye. None mpamvu Kisekedi avuga ati ibyo kurwana n'imitwe byo ni icyuka. Twe tugomba kurwana naho ikuri ideology. Ubwo umugambi si umutwe gusa ni mpaka kuvuga ngo aho bafite la base ariye. Nuvuga ngo Museveni agomba kuza. Nuvuga Kisekedi na Museveni bagomba kurwana. Nta kabuza. Ntabyo kuvuga ngo M23 ntabyo kuvuga ngo iki. Ni Museveni na Kisekedi. Ubona nta rutangira ari ukurwana aricyo gishoboka gusa. Aho ya intambara bazarwana. Abantu bakunda kugira ubwoba iyo bigenze gutyo. Oya bazarwana. Rero ese ibihugu byagombaga kohereza ingabo muri SADC byose byaba byaramaze kuzohereza. Oya vuba cyane rwose. Ahubwo ubundi sintuza ni South Africa, Tanzania na Malawi. Yego. None ureba South Africa na Tanzania bo basanzwe nundi bafite rapport de force bya Kongo. Basanzwe bayiyenteresaho n'ubundi mu gukemura ibibazo byayo. Hako Malawi ntago yaje kuri izo siranchese. Bivuze ngo kugira ngo ize president wa Malawi ari mu bantu Syria convince. Yego. None na Kisekedi akamena morobi muri byo. Burayi bamuhaye ruswa. Ntabwo ari umuntu usanzwe yenteresa kuri Kongo. None yaje muri ibyo bintu kandi tutazi kubiyajyaga. Bivuze ngo umuntu ni lobby yamuzanye. Barangije already bwo kutanga abasirikare bari bakenewe. Oya bazagenda baza matranche. Kuko logistique zabo zo zirahari. Ubundi Kisekedi gose ibintu byose arabifite.
yego yiteguye gutanga lobby yose ishoboka ariko iriya Kongo igatungana muri est lobby yose ishoboka kandi se umukongomani yahagurutse agiye kugura ikintu agishora amafaranga ku buryo uzanya yawe yanda byopoza utabasha iyo capacity mwaba muvoma mu kigega kimwe nuvuga ngo nimba mugiye kugura intwaro ashobora no gufata kimwe cya kabiri cya budget y'igihugu cyose akahita kigura intwaro mva ni ibintu bikomeye noneho akenshi ubusanga ufite n'ubu budget bw'icyuka bwa miliyari zingahe kandi nka Kisekedi iriya manda ishize yaguze intwaro za miliyari enye muri Afurika n'ibihugu bidakoresha iyo budget cyane cyane bikennye cyane noneho iyi manda nge nemeza ko azakoresha miliyari 7 agura intwaro bigendeye no ku ijambo yivugiye oya arahira ibintu bya defense bivugaga cyane oya umva ngo ubundi Kongo kugira ngo ukemure ikibazo cyayo mbere na mbere ni muri defense nuko reka adversaire ko ufite capacité militaire iteye ubwo byo batagushotora no muri manda ya mbere aziguze byagiye mwongera za rapport de force yego ubu ngubu no azazigura ziteye ubwo ko yabonye rezilite kuko yabonye ko yaziguze akanga Amerika birumvikana cyane ese kuba Angola yo itarajanyemo ingabo zayo ntibyaba biteye ikibazo Angola kandi yaraje mu bambere Angola yaje kera yazanye n'abarundi kera yo bo barahahora Angola empera ku kintu cyose wateza muri Kongo empera irari hageze abari ako kanya nako kanya rwose ko birakorana cyane reka rero ikibazo cya Kongo tube dusa nk'abakirenzeho gato twisimbukire tumenye ibyo Blinken arimo Blinken yatangiye ingendo muri Afurika yewe aho agomba gusura ibihugu bine ari byo Cape Verde Cote d'Ivoire Nigeria na Angola uyu mugabo ko muri iyi minsi tubona atakicara byaba biri guterwa n'iki Amerika ikimara kuronshinga programme ya Renouveau du Mondial kwa havutse izindi mbaraga ziyopoza no kuvuga ngo ugomba ngo iri mu ntambara ni front line diplomacy na propaganda diplomacy rero iravuna cyane umuntu ashobora no kurara agenda ntazongera kugera muri icyo gihugu rero Blinken kwa ko urugendo za president wa Amerika zo zirahenda yego ntago ari umuntu bagomba guhora bazerereza Blinken uvuze ngo ni utazongera kuryama azenguruke diplomacy donc azenguruke byose byo kwisi hafi ya byose kugira ngo acure diplomacy shine ayicure na Putin abishyiramo imbaraga nyinshi wana Putin we aryamye kuri front line gusa yego burya Putin muri propaganda ni icyuka no muri diplomacy ni icyuka nta institution agira so Blinken rero aririshe muri institution ashaka kunyuza muri Commonwealth muri France byose ni ibyabo biriye muri IMF heho hose na za Loni yego akagenda apropose ibintu aho ngaho amarobi biki byose rero nibyo bintu bizereza Blinken niyo mpamvu atari kurambika party ya diplomacy ravuna cyane uziko Kisekedi wabonye kuntu yazengurutse ibihugu yego none abantu ro batazi ibintu by'intambara bahoraga bavuga ngo yataye igihugu ngo gose mu president ngo reba ngo nta kiba mu gihugu ngo iki resultat murimo murazibona zazirangenda iravuna cyane urebe kunizirezika hora zenguruka yego ko biba bisaba ukonvenka abantu nyine bamenemo iyo lobby babashe no kumenya uko ibintu bimeze urebe kunura president wa Sudan ya ruguru ahora zenguruka diplomacy ku ntambara iravuna bitewe ubwo birumvikana watubwira impamvu yaba yasuye ibyo bihugu byo muri Afurika mbo nka Cape Verde ngira ngo yo ni nibirwa yego nibirwa nimba ari ibirwa ahubwo barashaka kwashyira by'amato n'iki byose biza biruhukira aho ngaho za marine zaki zose yego ura nta kindi bayishakiririye noneho Cote d'Ivoire hariya muri Sahel yego barashaka kwazura intambara y'amabuye
none Cote d'Ivoire, Chad, Senegal ni ibintu bigomba kuba za base arrière zaba jihadiste do hari amastoke y'aba jihadiste ari biki byose ubwo ugomba kuba convaincre hakiri kare. No Nigeria na Angola Nigeria na Angola byo ubanza ure muri energy yego kuko kugira ngo sanctions za Putin zikore no kubona handi ahantu vana ibindi bintu yajyaga guha. Nigeria na Angola bakize ku kintu bita petrol. Noneho Nigeria na Angola nabo baririshe muri geo-economique. Kandi Amerika kugira ngo ici intege Chine hari ibintu ishaka kuramplasa muri Belt and Road Initiatives. Yego. Bivuze ngo ushaka kwinteresa ku bihugu bifite ama economy mukaramplasa ibintu runaka Chine ya settinze muri geo-economique aho hantu. Nk'ubwo Angola bamaze kwirobinga yemera kira kintu bita ngo ni Robito Corridor. Yego. Kira nicyo kuramplasa Belt and Road Initiatives. Nizo siranchese bari mo rero. Nuvuga ngo Blinken yagiye ahantu ashaka kuhava amenashe Chine muri geo-economique, amenashe na Putin muri rapport de force. Yego. Kurumva uziko Lorenzo bamwigaruriye. Yabonye Robi Lorenzo ngo ba Biden do bamurambitse mu mazi gutya. Nukuntu yarakaze. Kandi pura Putin natakaza Angola. Zari ikintu gikomeye cyane. Angola yavuye muri OPEC. Donc Lorenzo baramurobinga biteye ubwo. Ya kuko barabonye n'ubundi ari inkingi ya mwamba. Ntabwo babura kumurobinga. Putin we yatangaje ko US itazayobora centre ya New World Order. Urabyumva uti? Nta tubeshya cyangwa birashoboka. Putin burya nawe ajya abanza akure kuvuga ibintu ataragera muri center. Kuko Putin cyambere cyo nta bimenyetso atanga byerekana ko azajya muri centre géopolitique. Kuko yifuza ibintu ariko bisaba ubufasha bw'abandi bantu. Yego. Wana nka Chine kujya ajye muri center nta muntu yabisabye. Niyo ubwayo yiteruye muri geo-economique yinagamo hariya. Yego. Putin we ibintu byose propose uraza gusanga resulti atari uzifite. Finance yabyo ntayafite. Noneho ibindi bintu ari bukenere nuvuga ngo noneho tufate nka North Korea na Belarus nta kindi bamufasha n'intwaro. Kandi Putin ibintu akeneye kugira ngo ageremo intwaro zarazifiti. Akeneye cash. We akeneye cash none kumufasha intwaro gusa. Ubundi zira ntwaro North Korea imuha niyo yazireka. Nuko Putin avuga ati ntacyo nayo ngwino byerekane ko turi kumwe ntago nanze ubufasha bwa ariko ntago abariza akeneye abakeneye finance. Putin uzuko bamushutse. Donc barambwe turaguha supply chain ya finance we ronshinga ibikamyo byende bigote Kiev. Kuko intwaro amakamyo yaba yafite ariko umwereke kuri bugure essence. Arabironshinga biragenda. Bigeze mu nzira bigure essence. Yewe. Bibure essence. Abanyakene batangiye bamena amadrone barabibombarida. Abadajya bawe amadrone bahiye iki byose babibombarida birashira. Nimba Chine yararangaye gute donc iyo finance gusoka sinzi ibibazo byabayemo. Reba Iran ubundi abayikeno finance no ni muha drone. Ariko akavuga ati nawe urashaka kuransa intwaro nacyo zizane nawe uziranse bitubega tugire nk'ikibuga cyo kuransa intwaro ariko ntabwo arizo nari nkemi. Rero Putin yavuze ngo ntabwo Amerika izayobora centre géopolitique. Kandi adependinga ku bandi bantu. Banze ngo abo bantu ntabwo Amerika izabarobinga bakagwa mu mazi. China sani. Nuvuga ngo Chine itangiye gusemba baza Amerika ngo wahise ngo kujya mu bya Taiwan. Ibyo menya ko Chine yatangiye kugwa mu mazi nayo. Ufite ubwo babwiki none ufite ubwo babwiki. Waritse nyiri bakagomba bakaruma Taiwan ufite ubwo babwiki. Yagwa mu mazi ugasanga ivuye aho yari yicariye imeze neza. Nuvuga ngo Chine itangiye gusemba bazi nuko hari yavuye ku meza. Nk'ubwo ejo ndumva nare babwiye ejo ndi habaye inama yahuje ingabo za Amerika n'iza Chine. Yego. Aho byabereye ni muri Amerika.
bivuze ngo Chine niyo yagiye gupropose ibyo bintu. Irangije isokamo ivuga ngo Amerika nidufashe ngwireke kuguma yaruma Taiwan idufashe. Aho waguye mu mazi umva Chine itari kugwa mu mazi aho byarangiye. So rero uruvuga ngo Putin hari Chine bazayipropose kuva mu bya Putin total kavuga to kuya ngo bandohe mu ntambara Putin ndamuretse. Aho ngaho bizaba biko ariko noneho Biden azatanga ibimenyetso byose byerekana ko Chine iramutse ivuye muri Putin batayataka. Jyana yigira uwo mutekano yizeye. Kuko impamvu Chine ifasha Putin ntabwo bakwimukunda. Ubundi yagashire ntabwo ishaka Uburusiya buteye imbere. Oya birumvikana. Chine ikeneye Uburusiya buhora bubasabiriza. Nabo bafite ijambo. None rero avuga ati uyu muntu reka ngumye mukurure. Ngumye mukurure kugeza donc Biden azabura umwanya wo kuntera. Ariko ntabwo bamukunze. Ubwo bivuze ko ngo Biden naha credential Chine ko atazayitera. Yahita kujugunya. Putin yahita bamujugunya. Icyo gihe kandi ni igikoresho ntabwo uvuga ko bamukuru ni igikoresho. Yego. Wowe nyemera ko utazantera. Uriye ko ntamurijugunya. Araho nk'igitambo. Xi Jinping igeze gukorana inama na Biden amasaha 3. Habaye inama ya G20 muri Indonesia amasaha 3. Yego. Ntago yarakwana na Putin amasaha ikigano gifite ayo masaha. Noneho Putin bataragera muri centre géopolitique. Yego. Amerika na China kamaze imigi. Uze ngo hari ibintu baziranyeho uwo muntu utagira amatabazi. Niyo mpamvu baganira amasaha 3 ariko ukabona Chine ntabwo yaguha umwanya wose. Byo muvugana ni bikeya. Putin suni mwavugana iki ntabwo aragera muri center. Na underground. Ntabwo aragera rezuti. Putin ikintu afite n'intwaro gusa. Yego. Uze ngo abantu atari intambara ntabwo ashobora gufunctiona. Abahejwe. Donc ahantu afunctiona ahantu akeneye intwaro gusa. Muri discussion zindi ntuzamubona kuko nta rezuti afite. Yego. Aho birumvikana ko so Putin rero ibyo yifuza nibyo ko Amerika itayobora isi nta utabyifuza. Yego. Ariko bivuga nanyereke materiel. Ikibazo nuko atazinyereka. Nawe ni ibyifuzo. Reka duse nk'abasimbuka gato utugeze muri Ukraine utubwire ko le contre offensive imeze. Ku mbuga nimba hari ibyasohotse wadufasha kwatunyuramo kubera hari abakunzi baba bakeneye kumenya uko byifashe. Icyambere cyanshimishije nuko igihe Pologne yavuga ko igiye guhagarika gutanga intwaro kuri Ukraine. Ndi mu bantu bakoze ibiganiro nka 3 mbabwira ko ibyo bidashoboka. Kuko Pologne iri muri neighborhood za Zelensky. Zelensky atsinzwe niyo next. Ntabwo yashaka gukora iryo kosa. Noneho minisitiri ni wavugaga ibyo bintu bamuvanyeho. Amerika lobbying inteko ya Pologne batora undi. Rero yaje neza intwara itazishyira Zelensky. Yego. Mukanya ari Kiev. Lavrov yahoze atongana n'uruhande rwa Ukraine n'uruhande rwa Amerika muri UN Security Council. Kuko harimo harabaho deba nyine niba habaho peace talk. None Biden na Zelensky bapropose ingingo 10 Putin yakubahiriza nimba isi ishaka ko intambara irangira. Ntabwo baba bibwira Putin. Baba babwira isi ati nimba mushaka ko intambara irangira mubwire Putin akora ibi batanze ibintu 10. Noneho bamuhaye ibintu ati adashobora kwemera kugira ngo ahore mu ntambara. Nayihoramo weretse isi byagomba kubeza akabyanga isi yavuga ati ko ibintu basaba byumvikana wabyemeye. Yego. Ubundi wavuye mu gihugu cy'abandi. Urukumva ubyange. Bize ngo ikibazo kiraba ari wowe. None umara kubyanga urahita uhera mu ntambara Biden nibyo yifuza. Boss. Ubwo baraba bagufite ahantu habiri. Muri propaganda bamaze kwereka isi ko ariwe kibazo no kuri tele uri muri function ibyo bashaka.
UK Defense Ministry Secretary donc baranyene babita ba secretary ako bari nka ministry w'ingabo kwa yavuze ko Europe ikeneye gukora intwaro nyinshi nk'ibyo Macron yavuze ejo bundi kugira ngo ikirene ifulfillinge ibyikeneye. Rero abantu bose bibura n'Ubudage ejo nawe bavuze ngo bagomba gukora intwaro nyinshi none uburyo wibaza ngo bimabuye baravaye abo twahereye uje baza ngo ayo mabuye agiye kuri izo ntwaro nyinshi murayakura Sahel Somalia mhara mwihembe Ituri yego no Kivu Side Kivu ko harayitavuka ibibazo twikomereza. Parlement ya Turukiya iri kwiga neza nimba Swede bazayemera kujya muri OTAN. Ntabwo ibyanga ahubwo iravuga ati naaba abantu 10 b'abakurude bashaka kudutesha umutwe uzabavaneho kandi Biden natwe twemere kujya muri European Union. Yego. Nayita itanga izo propose ebyiri. Aha. Abantu bagize donc abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu by'Iburayi bateraniye i Buruseli barimo bavuga ko bagiye gushaka uburyo bakora Ukraine intwaro ko bazagoma kwifasha uko bikenewe igihe cyose. Yego. Nabo bavuze bati ibihugu byacu natwe tugomba gushaka uburyo tuzamura stock z'intwaro tugakora intwaro cyashya. Urumva intambara z'amabizo zigiye kuba nyinshi. Yego. Kwarakenewe ndetse bize na situation muri Middle East donc kubura bakoreye Netanyahu nyine kwako nibo bamukorera propaganda babwira bati. Latvia Ministeri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko niba dafasha Zelensky yego uko abikeneye Putin akamutsinda bizaba costing igiciro kinini nyuma. Nuvuga ngo ushobora kwanga gukora ibintu uyu munsi nyuma bikazagutwara igiciro kinini. Yego. Ni nko kuvuga ati Putin natsinda Zelensky nimwe mu nzira yo kujya muri centre géopolitique nageramo akavuya zateza kazadutwara amafaranga menshi. Ibyiza no kwirinda ibyiza rero dufashe Zelensky ntamutsinde ngo ajye muri center ni donc ni byo bavuga. Ese abaye mutsinze yahita ajya muri center ko kanya cyangwa abagisabwa nibindi? Putin oya Putin aramutse afashe ikintu ngo yabagiye muri center. Ubwo rapport de force zanyu zaba ari icyuka yahita zitambuka. Kose abirumvikana yawe itagwamo neza cyane. Yego. Kuko nta kumbi yabyumvikana ku Biden yananiwe n'abanyaburayi bananiwe utanga bananiwe rapport de force zabo zanze kumusubiza inyuma. Aramutse yabashije kuzicenyera ubwo ahitagwamo. Nundi wese washakaga no aravuga ati nagwamo. Aravuga ati nagwamo. Yaratsinze Kirena ataragera muri center. Bivuze ngo najya marayita atera TV ya Lituania ntago byafata iminota 2. Bakavuga ati byo byadukosting igiciro kinini cyane. Yego. Finland nayo Ministeri y'ububanyi n'amahanga nyine bari i Buruseli hariya. Yavuze ko Ukraine ikeneye gukorerwa intwaro nyinshi ko kandi natwe ibihugu byacu byose by'Iburayi dukora bose bavugaga ibintu bimwe. Dupakira amastoke y'intwaro kandi cyashya zijyanye n'igihe. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Abongereza yatangiye gusohora amafoto yerekana nyine zirantwaro North Korea yajyanye mu Burusiya. Donc ubu twabonaga ibyamato bipakiye kuko Kim Jong Un afite intwaro nyinshi cyane nawe. Yego. Noneho ibyo binafite muri stock maze migi ariko nabitakijyanye n'igihe. Arashaka kubimena ahantu hose rero kugira ngo niyo mvu yabwiye igisirikare cyati budget militaire mu izamure kandi mukora intwaro nyinshi zigezweho. Uzenga ibya biri muri stock ashaka kandi hana bimena ku bwinshi akora intwaro cyashye nawe zigezweho. Rero yabavuga ati mubimene muri Ukraine mubimene aho mubonye hose. Niko kujugunya imyanya. Buriya nuko na Iran yaguye mu mazi kuri Hamas. Ubundi Iran bikaza North Korea nawe kugihamena ibitwano aravuga ati nimbi hamena se biragwanisha ko nta vegeneri mwazanye ntaki.
So nuko guko rero urumva iyi si rwose igeze ahantu habi cyane. Ariko icyo nemeza cyo nuko bano bantu barwana na Amerika, abanyafrika baramutse babafashije. Nuvuga ngo ubundi abagenti ba Amerika baretse abantu bafite ama ideology lise bagahangana. Burya Biden rwose Biden ntabwo yaburi si wenyine. Ahubwo abanyafrika tuvuze tuti twese Amerika ridategeka isi turabyungukiramo. Nitayitegeka yonyine. Abikoresha guhagarika ibyo bintu mwaretse ibyo bintu. Mugahagarika. Twese tukaba umwe neza tugafasha bari abantu bashaka guhigika Amerika. Or Biden azakaba mu agenti akambwira ati uwo muntu ufite ideology se mutesha umutwe. Yego. Ukasanga na Putin esabura yaki ya support yagomba gukora inyuma aho ngaho. Nkuru yo kuntu Blinken agiye kugenda atesha umutwe muri Cote d'Ivoire n'iki byose abasigire lobby bagiye bamenasa bagoyita. Yego. Ntago president wa Cote d'Ivoire ashobora kuvuga ati ariko goyita ibintu yifuza ubundi byagira kai kamaro muri Sahel. Reka da. Ekashwi. Ya miserobe. Ya miserobe. Yabikaze. Reba nk'ungu Lorenzo yibagiwe uburyo abafaransa bagiye gusenya empire bakoresheje Savimbi. None arimo arajya muri Washington bakamuha lobby bakagira bate. Donc ayisa byibakirwa kakanya. Nukugukubita watamirindazi. Reba batinubu kuno baha lobby bagatesha umutwe batiyani. Kandi Tinubu ntago azi ko Amerika itari muri center yonyine na byabokora mu buryo byava mu nzira. Yeah. Putin yatamena Vigineri ikahite bokora mihiva mu nzira. Ariko ntago ashaka gutekereza icyo kintu. Kata. Kai bokora amushinga gutesha umutwe Nigeria kandi Biden wayishinze. Ubwo kuki rapport de force za preuve ibyo bintu tazikigikira. Ni kibazo. Shwi. Ni kibazo. Rero Kisekedi. Nimba vuze ati kwa mabuye yakongara yakongo. Aramutse ataje makavuye ubundi ibihugu byo muri Est byose ntibyanakira. Cyane. Hako naronshinga iyo programme Biden ntago arabo burabakoresha. Ko ntago akeneye ko isoko rigenda neza. So abanyafrika rero ubundi tuzamenye ko iyo habaye intambara muri barabazungu barukwa nitwego bagira ngo bakonsolide. Yego. Ko nitwe mari. Rero umuntu uri kurwana ngo ahigika Amerika yakaba yafashwa n'abanyafrika bose. So dushimira abadukurikiye rero. Ikindi kigano nahejo. Bakoze cyane. Mwibuke gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tumenye uko namwe muba mutekereza. Mubisangize n'abandi mubona babikwiriye bakwiye kumenya geopolitique. Tubashimire cyane. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba. Ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.